Jolo wunduju matin au bini wango metar paluok and waberi chandek. Chow ki jolo panelists matie kan what kira dit po kilama jodi. Poi bene. Yeah, okay, what Lady Grace. Poi dulu tiwane mego obijoni Jolo mego bene. Team one wayero caro lo chiel ma walogi ye kon wadoni ye matut. Caro lo man ani gwok ma dako bene mako de. I don't know. Caro man church do look at one in a truly economic forum. Ma gen wala gwok ma dako mako le chidum. Good ka Jim log ni watching inero ge ginero dani ginen tiga team pen kay nero kong log ma yokum anyero kimon koni kagu ponye si tu ginen no kong yod da do tino ge bene do kong yod katu bi no mena si tu laro ki yod ya to we que ti yo kede si mono bel la nyum me chiel kidong me ario ne cham ti ya chule ma tek ma da si dum pol gin madano ti me ro belu charmo go rio dur ay ni minyo dur ko si tu ket boy come si tu rio shot si dum ringo dur ne Ciao can no che ben dong un no cielo ne o mai quello da mai da tu da camo can ci lingo duro ne go lo da no do ci ben io che io ma c'è il plan ben che ne na nim mi no mo tra che bene we gang mo ben maku ka mil gang ben maku mi ne ni go plan na nim bene donc ci inero che Chigila chelma matiega yelo twale bulu kijo mapud mwaga pia de yele kendano me Uganda me actually twale Uganda bene you know ni dano matie gomnyong mwaga pia de kwa biyu du kede pe tiyo percent pia rabero kolo Mai kin gero no tie mon mene kare wai mon ki cho nyora nyera ke awube sidum inogir waket dong ni rom sidum pole anyera ke mon he you winyu le pachan twal you te no winyu le pachan twal sidum in tan mi ket inena nyim ngoma mi ke te wek ti you betie we're gonna team of betie onyo betie kidum karma game actually economic forum which in 2017 you know good because and then ni tiga team ni mero mo magen wak nyok ko taw ni team bene you know good and the chat karma ke jaw ne mi no ni mon tiga don dia shara ma ka tinim mon marom mia biko get no bia shara you ni the direction maga kare yeah donc mia le kon ko ge ya we ni me de pen ka mo ge chan si bene konyo adge konyo no tero ge donc mier ben ki nen kama penalty ye yen kai nena nyim kai neno kama penalty ye si where you bene koni
Magamo yo ni parlo ba chwe ba ra ti pal chwe da ba da ma gwa pal mam we pu da ta ta ko ti do da per ti ni mi ri yu pe bene ti no ni yo ke da kon bere ti ga ti mene ti do we ni do pal u kar yu ni ni wel ka ti ne no ni no bene mese pe de ne no yo ngò mo tin we gang mo ben ma ku ne no me kam pa bi ni ti yu bi donc bu ne no min yu be we down ti kan gina chen ma mi be ti ene ni te ke bet ka chat ngom kai be ka chat ngom ko ni en gin ma mi ko ni ni no don pe ti mon lo ma che le ni tam mi enu ni mon ma ke no ni women's task force ma le tel wi go be rosalbo you are ni no ka de tam ba go cho be no cha le bot broach pa yo ma poi ni gen ginero di lo che mon pol ma da yen mon en ki were cha gan no che chuk nga e chat gen mo no e non cham du gang no yo charo mo si donc do mon mi be ti duan ni lo me ngom e charo mo ki nge gi dare du diru caramel be tie win ko ba mon go be tie kage charo ngom wek cara yu yeri ke chat nhiều pe chat mà nghe ni các lo ma be gu win don mon chi no ni lo ma chat ngom lo yu ke ma na kinung mon un no ngi son ni gin gi ti da gi tak ma dai lo ma fu si fu be na tak chi no mu ka ti ka tam ni mier ki yu lo man ma kai le mon do mu ni do no ma kwa sustainable agriculture sustainable agriculture mir ni yo ke de bit ki pur ki kweri ento mir yu ba pi mir betie charum irrigation where ke pi betie we kon cham me do yu bien bene yu bu jeme mo ma ko nyo ko nyu ko ri charum kai ti dam mo ma na kenyo nyo right no chi ye ti tra ko ni bene the idea of sustainable agriculture ma merrugamento den matek wege kon ko mon ma no gi mel ni di fu wege kelbe dong wong yo kapi o no pi mona tam ma pecado kele me kon bien ia da ni kilo wong kele ching bene bi yen ta ko tan ma tra bal cham kilo kap kai tigi yin ma cham go meno ko nyu ko re wa o pa dak mo no tie man e tam mana dok ma ana wa mi ko ana kat kele si dum ana mi lu panelist mu kan ne ni un ugam lok man ni gwok pa da benen ma ole si mo mel benen na dan mo gwok yo o ne no tiga me nhỏ can nhỏ ai gang a mí con mira por la dit por clama Okay. Poi no tam ne kong main speaker guloki. Entro kita ngok lunga oni. An kin manen ka topic ani ti ding ba. Ke wajini gwok dako bene mako le historically kita na tamo kere ni utia pepien tutuale no gugi magi peru pacho gugi macho ene gi tergi kadwa. Sidong o karmo madong kinoni gwok magena madako bene mako le kara
si atamni loko chaka kiti noni endo komberi kit madong kitiyu kere ni ene dong dano tamni ubedu lokum women empowerment pange ka da dong me women empowerment no tie kar chani tamni char lok ni ka ki wajni roma ki women empowerment taraj kit marange kere no yang gene teach chalo teach por ma ini wajni ma actually am teach on role ki teach pa mon pa cho no yang ke poko neatly ma kita mon wajni red line ngan man pe ngol pa la wore teach chalo i agriculture mon uno cho teach me pu gen gi puro porro ko kong wi ti ka dong mon bini long me do porro ki kayo cham mano do che mano rol mano tie si uno ti pacho ki pa mon poke o chalo ti jokon mano no pa mon pe ya ne ki chai mon ento in kitenan ka ne ti pa mon ene ti ka i gene i le mon gi lo domestic science gene lo jokon yang a chon cho ben ki chel manda pe ngol jokon ka ber ka ber oteru ni baler me oteru no mer department pa mon ki kom mon gi lo gene gi tiyo jemi di me oteru inde no ma cham ka ken so po ti pa dan no cho ke da ko le cho ke da no ti ki po ko local culture pa wan chuli kom karni border line ma ki ngol yang ke choi chon ni dong ti ga lokke ma da chalo nen bot muni kai tedu professional tedu kita ko mere tieni po le ilo pa muni cho era tedu chef gi kono na ge no po le cho ma ka in ku a ki culture me o ma Africa chani nen o yi tiki long mo da ti dong jemi ne du dong tika rupe ko boda me role ma mi cho ti ki mon ti ko me dong te ding ma da a ye ben ni mon mi ro ti ti mo ma cho ti u ma yang yo je mon ko ti ni ti ma pol ma mon rom ti ne ma rom cho kel kono en ti office gi ti mo kana igi ko me ro ne mon ti juju daktari ba ti mo ben ti wa engineering building construction king o ge ti anen wa ni topic ni ma charo wa ni gene gwok na ko ben ma what were going ni women empowerment role padano ti ma yang ki tuono mon no mi ru chak ti ne ka ke romo ti ne si anen gimo mara ti ni petie an tamni gene ni kong awek mi kumano na ka bidu yele chen bo Ana poi ritual. Ata me waji ma bebe ne kita jam chon ge po ti cho pa cho ke pa mon nge ti gi cho pa nge ti gi okay amir bir bot mego kong eno gam look en ni bene lo ke bene dong ko le bu lo ko cha lo ke bene nge na kana do a po da no di ma ke ti ga wu nyo ka na no do ta ko do lo ne gwok mo mon bene ma ko le a chelu wa ka ka ke na ne la ti ko lo ni yen ke po kar ma chon no lo a nyer pe ke ye ni kwa ne ya chelu ti a ko ye kwa no ti một ka ka mo ken ko ba twa la nyer ki ka kwa a chelu no a nyer man no ka ko kwa chi ku cha ni ang một ya a nyer pe no ka ko kwa be a nyer be nyer ma kwa ba ka dom chi ko bi pol
gang pa jumu ke na ni ai wa gang ti mai na ni wa gwok mo mon ben ma ko le ka di bet ti pa cho ku ja gang gi ben pi te no ti mu ki mo ye bon mi ne ni bon nga ne ti mon pi gi te to wal do ko gi ben te me gwa ko pa to le mon en ma don ka ki ni ga gwa ko gang wa gang gi wen wa ko gang te ene wan mon ti mi ro war ma ti ti nga ki nen ben ki ker ko mon to gura ne ko ber ben cho war mon to twa yen da ko ko ni ko la twa ni ti mo po ka kwang ti ben no en ne le mo nga ki ni dong po ni pe ya wen ti mo be do pun ben war do ma rom ti cha lok en ni pi ta ya chu ri to twa ni ko ne no ko ka da ben ma le ba ka ri ko chai chả da guốc mà môn cùng về chỉ cả mặc lê mà đông nghèo lời của cô mà trò đọc lộc cái tẹt cái đồ này anh nhớ cả mang à cái đông thì mi tua thì mà phát cái đồ này em nó guốc cả đào cô đuôi đông nghèo tôi trò mà phát cái đông phải trò mua yêu đuôi mà trò cái đào cái này là kia tóc cái này cái guốc cái môn về mặc lê em nó cô đọc đào ikom pat te balo do ka dong per ke wi di de wi mon wo cho ba na cho ye wi pa gang kai ti ke ni kai be ri ni tek cha nga ti che tek ba cho pe tek to twal dan ba luor gang ka cho ti yo o ti ke la cho ki mi da wo ru to twal ko luor in en to ka in ke ni kai tek cha nga ki chei ni pe tumba ki ching ki lok duk da mo ken pe tum ma chai mon kai ti ke ni ka chwe ti me ra ye la pe ki war un wen ki war chwe ki war in ben ni ne chi mi ro ki ket gen ma tek pe ni ko mon o lega pe ro ke di gi yan gurme o to wen mon ro ti an ben ko be ke ju poro gang ku je no mon ti ka ba ke ni bak mier nen ni ro ti an cham mier nen ko na to ti mo ne cái lúc mới chặt ngòm em ấy môn phải chặt ngòm em tổ em chọi cái tiếng chọi rồi chặt ngòm chút quay nha ngòm ấy cô và one what team of bear one cá chỉ what team of bear ngòm và cô cái ngòm phải cái charo cái đi cái tim mà yang đang charo bear cũng ni ngòm nó phải đẹp ulu tiki cái mò mà em có gì cái chăm ấy chỉ lúc mới ngòm nhiều cái lúc ấy mà đẹp chút quay nha cái đồng công về cái mà đầu tiên này là cái đồng cái nông ngầm à chưa về pe cái ngầm cái điều này cũng chặt một cái cũng chặt công về cũng chặt vào trong giờ mình đưa cho cái này thì cả cái giờ mình quên thì cả biết u mà yêu cái mình ngầm ta ngầm mình cái ngà này quên trong cái và cái ọt này này tiền đa chỉ là chỉ được được cả cái mà cái khoa gì chỉ lúc u cái lúc này lúc mà mình mà hồi về về rất quan quan phổi ngầm thì cái tiền này ta phải đủ poi nga ma mon ti ka te mune le bo kombe tutual wa ningu yu ti le ko mo pola le ko mo pol tutual pe a poi ko ka ko ni dokti ti wa gamo poi tutual ana poi tutual mego ya win you know ko mego me tutual Lady Grace sabiendo bore apoya pol lok mer dong an ma lok cha lok ene mer ne gwok ma da ko bene ma ko le ne gonye mere en kita bene ke pine ne kombede jima pol ma mondo cha ko timo ne duong chalo en mun we lo ke bia chara yo ma papa chalo ka ngene i chok gulu mon chok gulu ke nyu mon ma tek ma da ma kombede gene ge running pole chok gulu ka yenda ke tero bene lok me gen ge luona war gene lok business ake chere i wilu jimi wholesale inoni mon bene duon ye ene gi timo gi gamo jimi gi ka mon gi bien gi charo ene bene mon ti ye kiri dong en lok me gang kiri ya churi ma chon kaka do kaka wen biru kaka pa cho ke ken kaka cho ene te ba borwa kin la kwala ke bene tie makaka mano da ko bene man mano
men gwok ma dako ki yam bene chon kar mo ne gwok mo be bene tung kiet gum gwok ma dako so le ma gena le ma dako bene mako mira gwok ma dako bene mako le ki dong ko be ka ine neo gang kuja kiet ma mego ben wajani du te anyer ma kien kane ki kwe ni madam gai mo kena ti gai pa mon ma dong ko be eno chak ke kar pa miem ne pen ke mier be ba dong po do chak kar pa miem gai mo go dong mane yo be ka ngo ka loye ne gena gi wigi gang go ti mo jimmi ko be be mon ba chero ke nyomo wa nyom ki lo ti ano ge nyo ki wedi gi gi nyomo wa nyom gi cher gi penyo wa ke ma dana be no mon nyam pe ti mo gena kuma ko be mon be dong ti so mero di ma ti ma allora me wi lo bokero ma po di me ne be no mon ti ka ti ne ma be ma da mon ti ka ti di ma be ma da ma loye mo kena ke pa mi go wa ni wa cho mon ti ka ti di me ne ka dok ti ko ngo mon ti ka ti ne but kid me gufu ki mon we mon ti di me eno ne ene ye mi no ke nene ki konyo mon pien mon ka ki nyoti ki yo ti mo jimi pien gen wi gi gang gene wi me gang ka ki nyoti ki ken mi ti mo jimi ro ti anya ma ti ne gi cha ko ti me ma be ya ti ma be pien ki bo ro ke ne wa udilu ko be ni ti me udilu ro ti anya ma gang me don gi ti ke ma gi ti ka ti ber ma be so jimi mer tie ma ti ka ti me en to ge ma ti ye kiet me mako chingi mi nyoti gi ki me wak bu ngo wak bu tem ene ye gena mier ki pon ene mier ki kon ko ki nong mon mu kene mano gi tiki ker gi tiki nge ken me ngo me juli lo tera nyanyo lo tero mon i gang kiri ki dog ti dog lo elsi ki kombe tare ne wa elsis ma mon bene tie councilors ma mon bene tie so ket je ma kuma ene mier ki mede mi ne ngo ki wek lo te mon ki mon mo kene ma doni bu weko jim eno ne udong bot ge apoya pa biro Well. Yeah, I'm going to be long chen ma kalama la dit kalama wal. Look man me women empowerment. Ma ana me lo penyo. Gina ngo ma cho twero timo ne me konyo ko mon. Pange kay kalama na mo daki Look, any man women empowerment about one down mature, we are not the only guilty party. Pian kere wo bot muni kan history net ye uri karmalach UK kan mon ma kilong gidong ni suffragettes. Ere go chago movement in about 100 years ago. When any rights for mon pacho mon should be given more rights and more role to play in society down the bedroom. Till when you ni uter karmalach kumberi ni dong kitinan kere UK kan monti ikitij mo ka ken giti the parliament giduong key offices ministries mati ministers me duong mati kitij mo ka ken dakta mati kono ngo dong giti ma roma legislation be te kan ma equal pay act muchara ma rom pacho pa mon equal opportunities commission benetie ma rom ter ko ni ka in discriminating in either because of your gender, your race, or the makumeno. So muni bene came a long way or stage makumero wano nano gini pe watam ni kany bene no yang nung tikiti no wachono gen bene they took a long way to come. It's nearly 100 years of movement. Part magubino. See, in Africa, are making a lot of progress. Around faster than
kitma muni utero kare karma lachi sidong anena wajini gina empowerment for mon tika progressing ma be rol ento limit me jemi di jutie pianteji mogma la chwija yo uyabu pogo iwa role mogma la chwija yo pogo iwa chalo gwoko lutino mon kikane tigi chak ron me ki lutino babies la gu gena gu dong ma be ngo meno role mano gore do me la cho pero le ne timu makar min latin basic things kid ma gwok latin la kere megu ene rom tine ma be ma loyo jema kumeno mier peke cha ti jema kuma waromo timo ne ma equally ti jema kene ma no tie upoke chono no la chwejo poko what timo ma part it is not competition and so beru wachi gira kopulu ki kongoa la bon arachel konji doko peka ento ka genario wen ci gin ma mer ku temi timme so wan danu bene cho ke mono beru ku meno so kan gi bene konji peka la bon mon so together we can do gin mano la chweyo yobugam mero ku chweyo wakere ni mero wa tim I logne anen waji pange ka gam loki moderator I got my back. okay Ruotu tika winyo tika winyo poi bino ajudi apoyo tutwal yes yeah why not here look come Charlo man ni gwok madao ben makale lagi kay gamo kun ipore and Charlo ke kadong wamero wi la nyot gil matike teme in real time yeah okay ana apoyo dano dichu Charlo ni gwok madao bene mako leni machila ana tamo ni bene ni bege kwanyo be Charlo kino wajni gwok madao mako le pien ka yini neno ikitwa machalo wana chuli uno watamo ni mon beo bet pin tutwal diemiti maduong magen pe beo tim piene ni pigitwero timone eto kadong dago do chero timo gin mala cho timo la bole ga dago timo ton chero lumu chuba nyiri chi actually wuro way daga yeman negule manyuri ni gwok madako kara magole adaro pegak de kum gwok karo dugi kum dano do now any okelo gin matin wano tika loye chalo changing the gender roles tutwale kumalo kany cha dijo ana winyo dano ge wajo ni lwen mao bino eni okelo changing gender roles mono nyomego chako tiyo tich mao no cho ayeno tiyo tien loke bene kay penyo poldano gitamoni pien pole cho gen guno awano guto kar milwen jomo kene wajoni ulogo kit cho wego piete wimon wege chani megeti ka kemme ki jemi mapapat maono gen no pino gitimo ana mero miyo man macharo la peny ni alore kit mitik ma mege chako tiyo ne kun kar chano pino gitiyo ni tie machala duki mi lwen keje tie machala aduki mi don lobo pien anatamo ni globalization ki kiti eno bino ke jemi maduong machel ubino ki ngoma ine aka loye the women empowerment under women empowerment cheko bino ma wero mon gitie roma kicho the gender equality the equity ka ini neno I Uganda kany ka walore lokom ngwech I Uganda long wi poe kuma aya oberikin jomi achake mekelo medila I Uganda ma ka ini chero I archive madit mitugo nyomi sports ini no nya ya te kenyo
kadong dako chero ka piem ngwech level malamal kume no mero kero ki mon mokene mi chero bene ka piem Mario kay chawa ni ini neno ka kibino ikit mi neno rieko mai vidano determining the IQ inoni in most cases mon IQ gitila mal tutwal owero pol jimi dujuma miro tam matut kay keri ye mege ye keri ye mon gen gitiyo mabe loyo cho kadi kayini nena kit mitik ki machine la bole ngwech ki moroka ichani if I'm to hire a driver I look for a female driver ano mego nyo latin nyaga ye ngwejo kwera karamo karange ana be hiring a female driver imagali bario kya pawi abichel niwo imagali bario ki piera rio via deck pity accident mo ikan muno complain peke kome and yet man of no pino wa hiring driver enoni unatino ki a male driver makare duchu no pero ke ken wajo ni ngwejo gik pa bono kar watiak wajo no tim gine no chero timo beyond wanu moro ka cha wegno kiti ter for repair so mege nyomon gitiki diro kidong kire moni magen gi kere ti choko duchu ne wego gen they stand alone ichane ke neno in the judiciary Uganda megetiga taking up higher positions ma pabi beru surprise ka winyo ni langol ko madiet mi Uganda mo bi leyo ka kaman o bi beru dako pabi beru surprise pian gidiga kwan gidiga nyoto kero gi ka obine kit mi ngolo kop ma wego gin gichung ati don ka ana dok chien ikitwa pengono wawajo ni jemi mokene mon be potim tije mokene ma wawajo machala duki mi woro no waworo mege tije mokene ma wadugu ma wawajo machala duki mi woro pien no waro dugu wo la bole ga wawajo ni ayuere pe chama mon bueno pe chama mon pien chono neno tiri tutwan tidong gitaw ne ka dako dawo roy da ka ye chien dong dugu nako tutwan so tije mokene wano tuono ke mon pini no gen pegi twero timone but piane watamo ni wan be wanong moromo wa ka ini neno tin eni ka chero i talo well kama kitika kwenye iye mo Uganda ibi no ni pole machines litina nyera yetika operating ka ini chero i Amathion i Uganda kan kama gena yigitiki fam madit loyo noya inoni tractors pol ludoyo ne timege kidetina nyera meno nyuru kero mamon twero terne yes watwero wachone ni tijemi mokene tie machalo gore ku mon ma watwero riye la bolle kenen dako tika donyo kaneno kwene chamo kene geo entimo jemi maduong I remember ana kwano la yibi kole ma la fonyu ma dako bero nyiga chele kan wan bero lo fonye malacho and a teacher waja ni kelu lo fonye maduong igan kwan duoko rom mi kwan no pen pian kaineno no nyoro be go beto gang ko ne duya de gabichel kainen tie cha ne mi yor kume chamo kene pe bero be king fon kainen chamo kene kweno bi chake chamo kene tere maraj king fon so tije mi mo kene matio kit madong rubaro chwe wadon kere ma wego chamo kene handling bero tek ento gwok madako magole pitie gin mo mai chawani ke wajani cho ke kenena twerti mone is a lie anatemo scanning my brain okwe pano ichani wano tiki company mo gulo kanyma gien gi guru wi ot lugu wi ot eno bero mege mai chani gitika surprising dano their work is superb the best painters ke gulo kan timon go yobo group mamegi magu registering bot gamente URSB magien giena yegitimo painting dong mabe loyo pol odi madon hotels madon giena yegitimo giena gi painting ka bene ini nene chani pol schools magulu ichane 8 teachers eti mege gulu senior megu
secretariat megu, gulu high school megu, gulu primary megu, demonstration megu, schools maduong mega yegiti gatelone. And complaint they are doing the right work and results tikanen. So by the fact again go bino kanyuto kerogi ukonyo totwal baramire bena wat ni ti affirmative actions magamente mi Uganda ukatikere machero ka confirming charlok machwele wajo ni gwok madako makole pien affirmative action ni la bole de 1.5 points makimiyo yelati nyako mupenye senior 6 weko donye university ukonyo weko liti na nyira maduong rida gubedo kikero mi donye university makun no gamenta yino chulugi kod affirmative action onini umedo itgi kero affirmative action mokene owere chane ka waneno tela tiki provision mati solid pemon la bole district women councillors la bole district women member of parliament minority districts o wengma Uganda no gitino ki mege mano tiaro ka representing gen i parliament mi Uganda then ka in bene neno ichade structure pa LC1 pi wun mukene ma wunu tie UK pi kamokene gamente mi Uganda inge mwaga manem tiaro pa twero bikone oyobo ye pa LC1 mubitime ni ando Pierre Rio via boro ento diri kibi yero women representatives women councillors mi LC1 kibi yero gidiri is purely for mon mabene any privilege ene kimiyo ki mega ye me yero mege lu wedigi mi chung kwedgi now mon ene kake yero gi tichengo kinoni mona yedong lu mi tam kilo nyak tam mabe loyo magien gitwero kila loga mano wero kabiru moni no don so mon ene pole bi none kibitero gi in the council mi loyo lok mi riotal lok menywako tam tutwale issues of domestic violence gini kemme no kere so wabi neno gi in big numbers actually numbers gi duong loyo numbers pacho chi gin makuman umiyo kero kimono wego they are on top of the surface ka in neno in leadership and representation they are in on top kidong watigi je mokene ma wakare cha chon kichon unodong ki nyebo ni tik pamon maka yini neno the perfection is superb wero ka ana neno dako matie katiyo tijmi construction tutwale finishing finishing eti need actually chon no la fu ot no ber dako la chome chwe ot guru wie dako dong fuyu ma en diero eno ni kadongo duoko dong e kiet mi mono ene wero tijgi beru mabe tutwal kidong atamo ni the UN charter those other resolutions that were in many of the international engagement ukonyo mege mi ilogi malo wero gen giti mabe meno briefly gina anatwero metune but in a nutshell mege nyomon tiki keru maroma kicho itiyo tichoko duchu ma wero gen giberu mabe ichawani they stand a bigger advantage in the employment sector kono do ni gen bene dak gitimo vulnerable gen giporo ipero chamo kiken pien wilobo yelo gi kama duong wek ini nong teach to twale chalo borwe Uganda kan kama sexual harassment is even not clearly defined inoni litiana nyera woro through a lot minongo teach but we UK latien nyago mi aneno latien nyago with admiration nyogutu dul kome mo kene la bon permission ma mege ini cheri buch Uganda kan is normal ma inoni the practice is all over ma weho latien nyako ki degrading and totwan so gen ge woro through a lot sexual harassment kidong kaguno teach chamo kene kama gen ge bere yepe be totwal pi yoro kongi ma weho gen ge beru jomano chamo ken no pino ge fitting teach mo kene ki chamo kene wa jemi mabe gen ki supporting ket gi I dog teach inone gang teach no pino miyo yetgi ma for instance kenen joma geti for garbage collection chalo anene the city
mege wa magen gi konyo lok mi cleaning yo council pitigi provision mo mabe yitgi pien jo eno be group overall mano gayon gi yo wero pigi beru ki contact ki jemi mano kelo no gore komgi ete nono guru en skat gi logitindo chamu kembe ka choko yugi gi chingi a lot of things ma inerno tino ka ketu kwogi ka kamano pino be issues of rape futila mal tutwale komege kili tiana nyira mainoni cha wenka yene chere police cases maduong rida matie ti jemi marajo tie ka time but mege nyomon nyole tiana nyira gidigi kero maroma kake miyo yet ki space ma wero gen gi twero beru ki kero mi nyutu kero ma meggi ki diero ma meggi itiyo tit money ana poyo tutwan apoyo tutwan yes atam no being on the caro we comment from viewers tiga kate kere kitam magwak kiti log me women empowerment kati kai tigi tam gina ngoma miro ke team itwero team ne mi ne bene kidoge ana awinyo tam mage wani yen mon gen tigi iporo pier tekotan kidong log me sustainable agriculture moro gina miro gamento ya bwange yebe o ko migo itwero cho ine bene tam ni wek kwan so Lady Grace koi kwan no kong duan palwa Ramo keto ne bara need somebody me kwana ne. Muse ramo kwana. Okay. Okay. We're talking about Lino Gomic. Good day, everyone. Our topic today is fascinating, one based on actually proverb gwok bene, which literally means even a female dog can catch animals. Gikumero. oh boy Lino yeah Lino again. At first glance, the proverb may sound simple, but it carries a profound lesson about human potential, equality, and respect. Yeah, I agree. Oh boy. Medicare Lino Gomic. In traditional Acholi society, hunting was often associated with male dogs because they were considered stronger and more aggressive. Yes, Kirana Waiban Karen. Yeah. Kare. Then originally, no, Le Macho Egichwar Adwa. Yeah. And then Lino goes on. However, this proverb reminds us that a female dog is also capable of hunting successfully. It challenges the mistaken belief that ability depends on gender. Yeah. Boy. Yeah. Lynn Gomez continues. The deeper meaning of the proverb is that everyone has the capacity to succeed, regardless of whether they are male or female. True. Lynn Gomez made a person's intelligence, courage, determination, and skill are far more important than their gender. I mean look and a person's intelligence is far more important than their gender. Atamu gina chen mamir wa uneno bene. Gender is God given, you know. Yeah, which it is important. And to give my conyo to 12 any year. Intelligence is important, but confidence is very important. Pamir wa benka kato migo ping, mir wa yilgi, wa minigi, wa ying chwingi, wa gube ke confidence, ke motivation, near 12. Yeah. Okay, Mede.
Yeah, and Gomik Tigamedeni, we should never underestimate someone simply because they are a woman or because they do not fit traditional expectations. Yeah, Kakar Puri. Yeah, Putikamede again. This wisdom is especially relevant today. Across the world, women are serving as presidents, judges, doctors, engineers, teachers, entrepreneurs, scientists, and military officers. Again, Kakare. Yeah, da Rama me Kenya ni kombedi kita technology tika biyo kede. Cha kana da bon be da gi mako technology lo you want to da then the era of computers, the eras of things like tika biyo chala artificial intelligence. Bon be da cha kan gi ra 30 kilo be cho pen. Yeah, Lino continues again. They are making groundbreaking discoveries, leading organizations, and transforming communities. Their achievements prove the truth of this proverb. Capability is determined by talent, commitment, etc. And Yeah, confidence, yeah. yeah, not by gender. Yeah, got it. Gomek continues, the proverb also teaches us as an important moral lesson. We should judge people by their actions and achievements rather than by stereotypes or prejudice. Kakar, Gomek made every individual deserves an equal opportunity to demonstrate what they can do. When society values merit instead of bias, everyone benefits. True again. Boy. Yeah, I wish there was merit in the Uganda. Okay. In conclusion, in conclusion, the Achille proverb, even a female dog can catch animals, is a timeless message of wisdom. It encourages us to respect people's abilities, reject discrimination, and recognize that continues. That and Excellence can come from anyone. that excellence can One come of from. Lino, Yeah. South America together. Tiramid again, whether male or female, young or old, every person has the potential to make meaningful contribution to their family, community, and nation if given the chance. One of oil. Again, he continues, whether male or female, young or old, every person has the potential to make a meaningful contribution to their family, community, and nation if given the chance. Thank you in anticipation. One of oil. Kurt Pavitek was one of the greatest scholars of Acholi culture and oral literature. He believed that Acholi lo- lokmekwaro, are just clever sayings. They are a storehouse of wisdom. God, all proverbs are real. Or medical history, Yeah, philosophy. history, philosophy, and moral instruction. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Gomez again, through his writings and research, Okot Pabiter argued that proverbs preserve the actually worldview and guide people in making sound judgments. Yeah, got it. Gomez continues, some of Okot Bitek's key ideas about actually proverbs include, Include list, Tigabino. Proverbs are not
Okay, caro. Manyan. Proverbs are not owned by one person. They reflect the accumulated experience of generations of and represent the voice of the actual community. Yeah. Proverbs are not owned by one person. I think it's a repeat. They reflect the accumulated experience of generations and represent the voice of the actual community. It's a repeat. Okay. They teach moral values. They are rooted in everyday life. They enrich speech, and they also preserve actually identity. Yeah. Point it out. Gomez continues, the court would likely interpret this as more than a statement about dogs. It challenges the stereotypes and teaches that ability is not determined by gender. Anyone who has courage, skill, etc. Determination can succeed. The proverb reminds listeners to judge people by their actions rather than by assumptions. In his work on African oral literature, Okot Pobita consistently argued that proverbs should be understood within the cultural context that preceded them. This one is the last one. Okay. Last one. Okot Pobita also rejected the idea that African oral traditions were primitive, insisting instead that they embody sophisticated systems of knowledge and philosophy. Well, that's true. That's true. And Yeah, if one power caught but better and unfortunately and Kiriamaki Uganda, which are no point in Nairobi. yeah, Nairobi don't which are Ife, Nigeria. Nigeria, yeah. Ponyo Kono. Yeah. Kino Ponyo Houston, Texas. Yeah. And Uber Katirni Locomobil, but Tana Dani one African Miro. What show you book what? Yeah. Yeah, it was really generations ahead of him. Yeah, but universities are rewriting their syllabus. Yeah, They were pulling our knowledge, yeah. He fought battles with Professor Ivan Pritchard on that very subject, African history or culture, there's nothing in it, But then, bene African, history has been twisted. Yeah. For instance, civilization, ancient Egypt, in the Nile Valley, been deliberately, distorted to deny Black Africans the role. But anyway, subject along part. Yeah. Okay. Again, mawagyan na waktu. Go me go tiar lang ma. Mero lang be. Yeah. Okay. I don't take final comments. Rod, any comments from you? Yes. Atika winyu. Come in. The only comment ma anati kera yene. Kirika betini mege nyo letiana nyera. Gidiga tiyo maduong maroma kicho. Mere wa med it kikero. Where security you bet mabe ki safety mamegi. Pian kenen for providing enough security and safety itgi. Chi wero kero duchu kiriako duchu magen giti kere. Chero to the dogs. Chero to the dogs. And yet no whatware no gen. Ana neno arrest my Uganda kany kainen tutwale on opposition mano monyo police chero kamako ne
ki mako mon la bon woro mo ki ken madong notu ki duok ko rom pangate no ni piny which is a bad thing. Atamo ni bene mero litieno kadon ki taking gen through totally one actually watiki gap gin makilwoni sex education pe wa miyo ki litieno atika neno dugu very challenging in upbringing paletino ane noni kaka mo kene gen giponyo litieno don mano gi ngeyo komgi ano gi ngeyo kit milwe wek do gi bed no mabe ero botwa makanye turo litiena tura pole dong turo gino dong go donyi adolescent madong chamo kene no ponyo litieno no piyot meno gina chel matamo ni mero wa picking up weri okony gin mario matamo ni mir bene wa picking up we okonya ye woro kiduok chen wore kumege pien kayini no gang mujing en make wajo ni gang mada makai donye wa component no tino ma large majuli mabe behind gineno no dako no tie and dako no dako muchwi mano mako gang ni rit magange no tino mabe eto pol kare wan totwale cho po mero miyo woro kimon kono wa ola ya kono dong tika dugu gin ma wa mero yeni do dug kit wow woro ma po miyo kimon wego chamo kene kare duchu gi noni kire kagi bi bere ga choke be gi beri ngom pien no kom no pino meggi just that demonstration alone of dago beri ngom ga chotika loki chwalo signal marach wogo atamoni kainen one wing wa roma kaki nyoro woro ti wa creating a space mano kirika ngat matika karo neno ni dane weng roma chino kuono bero mabe but charlok mo ma tere tut dari chung pi jemi maduong tutwal ma tinyo mege ki bu magien no giti yene kelo gi witera ma wero gen gi ko gi kero matek ana poyo tutwal ana poyo bada Poyo. kama ini wege anda tamani cho miro kon ko mon kameno wa kakenyo ni miro ki mini gi woro kagwok nyo gi miro ne cho ke chinge kuno ni miro cho ke chinge yen no me gudo neno matut ni gina komeno meche yeah ana poyo twal anda miro doko dong bot Lady Grace on work well loro program open Yep. But poyo down well to try pan this way poyo down when ki comments pa mawano weko char look ene tin wa look yema be ma da cha poyo down when wa bit wa tu ngunda sa beta bene jo kamalo poyo